Enak ka doang. Bakit na? Bapo ka na panake? Panak, bapo mulu nih. Kurin, besu kapa-kapa, Bo. Kok nih? Bapo kerengaya. Bapo mulu kang atur ngaya. Yen bapo kerengaya, sing nanti cuma gaya malu. Mat? Nunas kopi malu. Bang benar buat yang enak kopi manis, bu kopi pahit. Dedeman yang bapo di pondok kopi pahit, golok kang man. Nah, pahit. Papat, Pahit. kopi pahit. Makanan sang bapak tangkil. Lo sing ada ulau. Lihat cie, kopi pahit sih mesti gulau. Say. Ledangang doa go. Pamekas bapak. Dadi merasa-rasa. Kayak lo. Nyeng orang kamu. Itu agung, awang tuh. Angut ngawagen. Udah pasangan sabatang, nasinya. Boleh kaya. Yen sing pelih te benglangi ngerti. Bapak li padukuan toh langkir. Oh iya. Ngajang sani dewa dadacek. Masa nak mereraosan di dewa sing oyong-oyong. Bering tidak lakal peragat raosan ibu ini. Niagat diopan panjang. Yen diopan pereratu dewa melaksana buka kini. Jiku delakaten ibu ini. Kali rasa ibu sing tahan uturenangan di dewa ini. Paman, Yang raksa putran dia. makal. Dua aku. Tamu nang kuning kepanjangan dua aku. Dua nih. Bro. Oh iya. Weh, ini maro murid dekane. Pangkengke misi kene-kene. Mendingan nak doang. Bakit na? Dua nih piragin di tiang. Kalau gue cokore dewo jago nguenten nang karyo agang dua aku. Jago ngentak linggih ning pemerajan aku. Uniko te mawana di tiang tangkil linggih cokore dewo ku mantene bisa. Mangga boleh di tiang atur ayah sama sipon aku. Selesai. Arwah. Masa nama bawasan mekolam nih. Ajak cai megadang dogen ke kudiang men. Menceki sih dipebedikin. Nah kene sang. Gelah ngide pelih kapinang bapu. Apan sing ada utusan gelah kemu ka pedukuan toh langit. Sida bapa sekeluarga tangkel lakar ngaturang ayah suk semua gelah. Yen buka kene te bakten bapu nuleng malu po. Kayang kerjani sing taen surut. Di jaman janglah sejabaneng suk semua. Mekejang lantas ke kene bakten panyak-panyak gelah legu. Tormaneng sida kertu jagat. Nah kene sen. Masih tumen bapak tangkel mai kepuri. Dini malu bapak ngaturang ayah kanti pragat karyan gelah ngentak lingi. Di subane pragat. Kenanyan bapak melipatan gelah sing nomang sing. Yan kita kene. Lagu, munggu yang pas wecan kalau gue cokore dewo sung suwon di tiang lagu. Ki mau nampuro sana usur di tiang. Di tiang dua nekan presido pacangan orang ayah sing linggih cokore dewo. Ki mau penyeruan mantan katur lagu. Kakak sing ayah. Renton lagu. Kakak mau pamit. Nah mau pamit enggalmu. Panak abang dini mau. Sing dadi ketu nih. Nen ke malu. Nitene jatet lu nih yen botan roh gelah. Uniki wanta pianak di tiang lagu. Pianak bapak. Kemudian jegek-jegek saja po. Galip di tiang atur lagu. Kemudian lek. Penyeruan duwe puniki nak apik yang di tiang hari anang. Wah, sombong bapakne.
Rapana jaga-jagaan apekin ngae. Sing dawangan jeneng nanangne blolotan. Nah lo, dini suba dipuren gelang aturang ayah. Liu parakan ya do penyeruan lakan nguren ukudan lo. Kewale delak metako. Nah bo, sekonen pamit nunas malu kepurian. Sukserahang ibu kapinang. Kamu bro, penyeruan duwe. Jangan lagi ilen kene. Oh, ayo ang dini. Ireng nogong gede. Kacang ajak ibabong. Apa ya? Lah, kemudian ngaut-ngaut. Kemudian ngaut-ngaut tuh. Sing. Main. Lah, ya, candot nakon ngadan. Terus Darita. Sopo jenenge Mayu? Sinten asmanipun? Dan resep penyeruan duene ring baos kentan. Siapa yang nama? adah. Siapa yang nama mabading tuh? Stres. Takon mundur dong bading siapa yang nama? Benernya gini, namanya siapa yang ada patuh? Patuh, patuh. Lar, Ya. saya ngerti bahasa Indonesia. Sabali. Lo nih menyamar aja lu. Aduh. Tadi lama takor. Nyen paling kelea. Naik. Aduh. Nyen cerekan. Langsung takor. Nyen paling cereka. Ada aninya lo. Cicang wadah lo gadung. Sila lo. Ilo badung. Minyak lo dan pasar minyak. Lo gadung kan. Nih. Nyenyen. Ada aninya. Titian. Ah. Bani. Jari. Ini ada aneh. Titian. Ah. Wastan Titian. Ah. Ilo kembung. Apa nih kembung? Ada yang kok ada yang mang ida unik. Kembung ada aneh. Mangkin dumon. Ada nih tiang nih kan bidan di kono. Hah? Jadi mangkin tios. Jadi len. Titian. Ilo maduri. Sila lo. Ilo medui. Ilo mudui. Ah. Toto. Dah pici-pici cina kon mo. Mongkek ke dancang. Yang kono metakon ya bung orang ada. Mongkek udah bagong sen kayon. Mongkek tahang lo pasti kamu takut. Buat mungkin baik. Pasti kamu takon ini kalau orang. Nah aduh masih takon mau bikin lo. Udah apa udah. Nah jenik kamu nak pajang. Tanah bajang apa bajang? Pajang. Jangan pajang jenik ini. Pajang itu. Nak merdeka. Bener. Lo. Ada lu nyai. Ada ni bertawang parkanlah. Ini parkan saya. Ada ni parkanlah wayan dolar. Yang tamangan kami, yo panitia, yo tukang tegor tamu. Ah. Kang sapo tamu. Sapo tamu. Nyai jadi mak meromo yo. Yang ada tamu teko berratu rao atur wedang di jemlinge. Yang banyak teko di ayah itu abang kopi. Lah, Yang. saya ngatur. Nih. Nih, udah Google lah. Nge. Terus. Semangat kot plus. Nge terus minggu. Yang beli tukang nganggu mie. Hari kedua deh. Dolar terus meneh men.
Naon? Mana beli? Beli terus dengan meneh. Dukul mugadang nang kene. Beli. Nang kene. Beli masih suka naon.